Nansen na elections yi NPP fo mu de ekoso yi onim se ebase ya na ehon nsem na akwakoyi bebre obi e ka de ope na emre bi metu NPP fo mpanyifo ne fo se campaign na mo ye munye ne ye efri se de mbeka bia no ye wi a moto abani wi a bibia kɔ na wi ya na anu nsem na mo kan ye no Ghana for the be kai mu nti munye careful na etore bia won hye dante mpanyifo na nkasa so mo kasa na omo a omodi omachi no ene ya na ye saade no obohu na Kene Japan krofo atoto ama baumia na baumia krofo atoto ama Kene Japan obo okra de onka bi nhye mu no ne de nafra onse ono abo adutwum nso ma sa de nafra se wakoka bibi afi kra de eduru bra omo compare ono ne napo all because we unity say ono nso nya flag bearer ope anka ye mo asem na nso NPP stakeholders in Ghana omo nso kasa eboa ma impuntuo ekonanim aninti se bibi nkoyi a ewo se ye twi wo madwene si bibi so e ba cho menia no MPP fo muntie die mo ye mo ho no medikan aka baby a montie menia no MPP fo muntie die mo ka nyina mo wie a ye be kai mo de mo ka fa ba umia nyina ho mu wi a ye be kai mo Kene Japan ye be kai mo Dr. Educhum ye be kai mo Engineer Kwabena Japan ye be kai mo Dr. Brian Champon ye be kai mo enti se panyi bia nim na ye ntumofo na mo ka we na mo wie enra na me monitor Dr. Educhum e wo joy o kan bibia manigi o say Emma yen train didi ho atemu wie ansa ne aba be pray unity, and that was profound. Me mente say engineer Kwabena Japan edidi obi atem. Mente say Dr. Brian Champon edidi obi atem. De ana mete edidi atem na eye te say bawomia ne Kene Japan crofo ne edidi omu ho atem. Into a kan bibi. I say men train my yen didi and want to move and Sanya Baba pray for unity. MPP for mo party no. The more day and yes say there was opposition here. At this time can you be brave or why NDC abaya shasia or to papa so and come here formidable and I'm more anoba kwa come here opposition ejuma. Galam say ya fetchere NDC for a woman to me who ekwe mu mfaso yi and kamo ye stronger and kamo nye de mu yi. Unfortunately mo amu di mu ho atem na mo ye mo ho na mo ye de mo pe mini anu MPP for minim say mumu bia so odin minim say ye tumofo a muntie minim say mo aye mo ho akrachefo ene mo ne enemone munhwe na maso ode munhwe na party ne nya akono munhwe every say Ghana for na o ma ba no party no nya akono emeburu ni nyina ko NDC emeburu na o mbetumi ato aba no dodo na ekɔ NDC enti munhu ye na party ye mu aye ha MPP party pani MPP party kofuo mu party edubu ahimu party ana wo kan na NDC for kura through at that time because a din e bobo bo under kofuo oyem kura be hyew ne e bo MPP party under kofuo ne e hwese we na ye chairman we na ye secretary we na ye organizer. You say party no I run it down.
ɛna mo yɛ mo ho ɛna mo di mo ho atem NPP party mo di mo ho atem monto ma Baumia fine monto ma Edutwuma fine monto ma Kenejapo fine na mo didi mo ho atem saa yɛ de ade ba ko ɛyɛ me fɛ paa wɔ NDC ho ɛyɛ omu leadership NDC leadership ayɛ akɔnɔ General Asedi Nketia. Look at leadership. She leadership of Asedi Nketia in NDC. She the general secretary fifi abi kwate. The penasem dodo. She the way I will sit here, he speaks like a statesman. Fifi kwete. As a general secretary of NDC, she na kono. She the organizer, Yamin. Wo de hwe adwuma a woye on the grounds, Yamin. Oni Mustafa Bandimu. Hwe NDC executive ya akono. Munhu sa ya akono. MPP for munhu say MPP muamu party no afechere ne say. Wo dey compare NDC executives. Fifi Kwate, that's the man. I love him so much. First no know to me gun trust that time no. But me who so I refined. Then time NDC time moma no mutimi be setting the record straight na we twan kontompo kakra but say man who I refined a new Fifi Kwate, very statesman in nature. NDC aya akono we dey compare Fifi Kwate to JFK. We dey for general secretary to Fifi Kwate and JFK. We dey hwe me na me ni JFK. I support to JFK, but wama party na from party ni nyakono. I supported JFK. I campaigned for JFK, and JFK knows he's my brother. But wama NPP and nima bafom MPP nyakono under JFK. Makacho se me betina ha enye ni asem na meye. Sade ni nkoyi me megina ha me nkogina baabi nkoka meka ama mansan ate no ankasa ate me mfa bibi nsie me say MPP under JFK enya kono na bi kura de me mpese meka na asem because na bi me support na bi JFK me support no na bi de minia che say ye din komo o hye ase nyina from part 1 and part 2 nyina ya na ne edi san komo no wagu yanim ase na bi agu yanim ase ye mu bia ne agidi san ko betimi aye adwuma e wo so ye no wagu yanim ase we dey compare JFK na hwe Fifi Kwate party no and meka nsema mun pese mo beka ba meka ate dem MPP the enya kono ne say executives no ama party na emu aye ha emu oha MPP party no mu oha enya kono General Asedi Nketia original no kasa obi atie no hwe campaign no mukoye wa akwatia e de campaign na MPP for mukoye de na mukokan mukọ hokoye dede ni nyina de na sese mu ni message mpo ene NDC MPP ni kasa na dear message na me busa say dear message and MPP for mo wo MPP for me busa mo say pa dear message utie communicators na je say emu nwaya mu hye da hu de wo so mu ka because wo so mu nya bibi ka e fa John Mahama ho mu nya hwenka because mani awu mummy ete ase MPP for mummy ete ase say oh e levidi endien ye twema ye bebre na endien mummy ete nyoma bia se kura say e be teki sa na ma ete ye en John Mahama bai economy no hwedu amana ye obi o ka no kura bia nim say nyoma bi wo ho eso atete obi o ka no kura bia me apart from galamsey issues ni security a me bu afu John Mahama wo ho no de aka nyina na manige Enyoma mienu a John Mahama nya de ye security handling. Security under IGP way. He's not handling security well. IGP Yohunu. He's not handling security well. He's not doing well when it comes to security handling. IGP Yohunu is not handling the security issues well. Enyoma is easy. Student no say nyoma. Now where you say, no where I could say, now where you say, maybe for the first time.
Sanyoma we ni ati no Somalia. Say nkofo adwane Congo omedwane for the first time in the history of Ghana. Miti biache say Ghana ni say medwane Cote d'Ivoire. Ane. Dampare de ebe fino. Dampare. Ye mu bia ne support Dampare no. Na enya bibio me Dampare me sia no once pe oba studio. Ti enya te say me ni di nkomo. But the na papa ne ba no na oye no yes owo ne nanso na bia police for no be in shedan tiase but Dampare and the Dampare watch nyoma bi wo han kensi nti wo mo criticize say IGP yo hunu no. I'm not saying say insult him, no, but for me if me ma IGP yo hunu max me man 4/10 ni security handling enkoye. Dampare did far better. The standard of Dampare no untimi match ye. Dampare was far better in handling internal issues. Now for the first time, police for yetimi ye IGP na police for diasa indiscipline. And I mean who say papa no benya problem. For the first time yetimi Jesus Christ. Ye IGP na police for both say no mu yi handkerchief, no mu tutu sika indiscipline. What are we talking about? And when it comes to security issues, under John Mahama, onya de, Galamsey, onya de. O can be bia enkoye. It is an yoma me new way, entina de bia no man 70%, 30% no, ni security issues, and then Galamsey fight. John Mahama, enya de. So me score no 30%. That is 30 over 100. Apart from that, there are a lot of things are equi. But the point is that still no Ghana for Emma John Mahama higher mark. Omomani higher mark than anybody. What do I say? Yeah, that's the point. What do I say? Compare NDC and NPP. Now if you're more executives, into now Stephen Intim crowd or no. On as ye the position ni that man say oh gee enya hwe because some onya after 20 years no ayemre JFK ni so be hold the fort no so na Akufo do tia na no anye JFK biem JFK time and JFK anye JFK biem ni say na Akufo do tia no say hey untimi be kan chem say memre safo ene na ma JFK anye JFK biem o na bi mi amini na bi nso ahonhono wa honhono wa honhono no de nam ho no ye de ope young guys are yamma mu position odi ase onhwe de young guy JFK ye kan say Frank Amoako hene oye young guy less than 40 years hwe de Frank Amoako hene ye na young guys like you na B JFK hwe de mama party na ye NPP egu NPP ni animonyam ena mo amudi matem there's no order mutimi ka say memma obi anka bibi no obi akoka bibi abronye issue yi mutimi tro say abronye enye ne kan ye ade be che na abronye kan de oka there's no discipline but in NDC say chairman ka bibi ken nobody that is leadership and the MPP munyai say muntie mi amemfa mo ho but mamon kasa na Jantuah ene na kasa na yen kambom tie enye nkabomu se mudidi mu ho atema me mekai mo de mo beka kire ba omia bia me record de me ka kire Kene Japan bia me record de mo beka kire mu hu bia me record eduru ha mekai mo enti mu yini pia de bia mekai mo se ese ba omia mo se ba omia ye sei Kene Japan mo se Kene Japan se edutuma de mo kan mu hweye efri se mu wie a mo ka se ye paache wa ye ntie ye nsentrofo odi enko edutuma acha uti enti na me tumofo no Ghana nye obi adia. Ghana no constitution is very clear. Unim dia wo kan ya na usuru. Ye to aba ma nipa se ombema nipa ho nto no. Ye to aba se ye mbehwa ho nipa. The problem ni say ye to aba nti se NDC fo aba so yi. Obon se na omu ho ahwajo, omu hu jom because John Mahama ye demigod. You see
the perception no ye to abama nipa wo so osom ye hu se dwomahama ye serve ye ne etua ne ka but mo ni aye ne demigod eno no mo hye ase no mo messe up no se no kra ne ba wonye obi a obeka nti prr de prr sa no mo ne nam sa na wa bofom sa no mo ye na akufo ado ba Peter ka asem bi wo Bible say empare me say metie die nipa eka di ntia mani abrenin say yempo Ghana ne NDC ne NPP inti say ye ntimi amfa gyangu omuso amoma anye ye be ni say ya na wo daachi asai eni kwan say yes a e wase ye to aba na eso ba mfaso na no me kire wo bibi wa ha Japan omatimi amom life no e cause na nima ma many people are living above 100 years in Japan. Yen na yedi galamsey ekuye ho no. Yen na yedi galamsey ye ewu no. Na panyin ne tenkran. Na nka parliament house ni yasesa this ye kan say sanso na e wo manso ni bi dia kosi parliament house ni emom nso anko meja de mo ye no. Bottle water no vena ana hwan no ne ahwie ni nyina agu ne de manso ni river fin so ni bi ya bottle ne kama ne de ahye fridge mu ne de akọ parliament house ne de kọ jubilee house baby aye president ti no no sorry anopa no num senso ni bi obete yenka. We cannot allow anything to happen because to destroy our forest and ye kind of ha Article 41 K also that we need to protect the environment. It is a constitutional mandate, a duty of a citizen. Into yensha siem bottle river fin river pra river yensu river hwan yemfa fridge mu brown water sa yenya bi blog ne yemfa nko serve President John Mahama ene na busuafo ni nyina omunumbi parliament asom DCs ni nyina yen serve senso no omunumbi. Let them drink. Ye corner DC be num clean water yen free ho nemfa river fin so ni bi ma no nom parliament house nka speaker ka say na wo so onum nsu a na ya tro ya bottle no river fin water no anum bi. That's the only way they would understand what we are talking about. People are getting kidney diseases. Do we care? People are getting disease. Do we care? Kofi Bremna, yeah.